Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, himbag pa'y dagito'y aglalabas iti news feed ta napandanag beach. Ha? Kaano nga tamat ang makapag-beach da tao ay? Ne, apa asyak ti kita ngay? Kan pangibagam iti kasta. Kasi ka nga ti asawak. Alangan amapan ko ibaga kini kumparen. Ay nawaw, kaslasaan ka nga pampanunot buyong. Anya? Kasi ino nga taati pang ibagaak. Alangan nga rod amapanak ijayan ni kumparim Ingaw. Tainak ibaga nga imbag pa'y dagiti aglabas iti news feed ko ta magsi-beach da kunak nga rod. Ha? Napan amin dagiti kukumarik ije beach. Da tao laangan ti saan. Ay, una yun abiyang. Pangasim manana. Pautangan nakpailaang iti kwartam. Ha? Ay, ano mo ti kwarta si Mang? Adala na patag-abang sarak nana. Naira na nga mingawan ko kwartak ita. Mano ay ati masapul mo? Uray 3,000 laang nana. Kaano nga raw ti panagbayad mo no bilang laang? Kalpasan ti makalawas nana. Bayadak met laang. O sige, pautangan ka ng pangasim Bayadan mo't laang tada pangusarak. Wen ka di nana. Agyaman naklaunay Oh, si kamot gayam kumare. Anong atin? Imayak mare ta, umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laang kumare. Ano mo ti kwarta mare? Adala na patag-apang usarak mare. Bayadak mo laang kalpasan ti makalawas. Sana mabayag. O sige, pautangan ka ng pangasim ko tabayadan mo't laada gustan Amumot kan, agday-dialysis ni tatang ko. Kat masapul nga adda ka namin ti kwarta. Wen mare, di ka madanagan ta agbayadak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabulutam ni si Mang iti kwarta. Sapay nagrigat ay jasing singirain. Nakuna na ngamin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta lakay. Naasyanak mo't iso a pinautang akon. Sapay la kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir tukin kwa na. Ay, padasan na tisaan nga agtungpal iti tungtungan. Amo naman tan akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasingsingpot no umutang. Ngamno pa nagbabayad, lumaban. Bareng no sana kas Jenny si Mang, bakay. Sika magayam si Mang. Nagmayalakit din ti isam mo bigbigat. Pagalapayag nga isam ko naman. Ha? Ay, naggapuam ngay. Ay, naggapuak man ijay ang dagiti ko kumarik nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Ah, kasta aya. Ay, ti makunatlaang sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itakasama rin. Nana, mayat talaga. Ay, kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isong agawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatek inton bigat. Ay, no, wow, beach ko naman. Anya?
Mapan kayo JB sinton bigat, kunang? Wan lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Jay pasahiyo pa lang, dakkelan. Ay, una yun lakay. Sana kung amapan makitintinulag amapan agbitch no awang kwartak. Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Nangalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakit asaludsod mon aya. Basta ada kwartak ah. Ngala, mapan ka, nupudno nga adda kwartam. Nay, sika magayam mideng. Apay, saan ka anakipan kada si Mang Ijay Beach? Ha? Bitch? Kawamat, napanda mo idikalman pay. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta yan, nana. Kamamok man anapan dagayam. Wan, dimbagas dito idikalman. Kunak, ano kadwada ka? Ay, nanana, uray awisan dak, jak kayat timapan no bilang laeng. Ha? Amoyo matan, ado ti pakakumkumikumat. Iso nga jay oras ko amapan ag pitch o saraklatan nga ag trabaho. Sa bagay. Husto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saal daw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, wan ah. Awan silbi ti pa nagpasyar. No ado ti pan panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si Mang tanapandagayam iji bitch idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Sino ay ti kakadwa na anapan? Kat da marji ah. Kastaya. Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag bitch. Ano kayat mo? Di mapantamay. Oho, niya aga pula kay. Nagado ang marami dito balay. Aglayvak laangan na itilakok a sapatos kan badbato no iso. Sa bagay matkit di ah. Awan lat oras ko iti kakasta abang banag. Paggastusan laang. Nay, nakasangpat ka magaya mo si Mang. Ay, wan lakay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anya ay mati pasalubong mo. Pasalubong? Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga ruden kwartak. Anya? Diyan nabati a kwartak. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipod ija beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya takot yagin na. Ay na, nagmayat man da ito'y a picture ko ija beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti kaaruba a managapal a napanak met ija beach. Anya? Tapno sanda panunutan, nga isuda laang tadda kabailan na ama panag beach. Ay, nawaw. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kasimang. Pudno mat, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Anya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna man langan. Kundi feeling blessed ka man, di ta ipupos mo. Awal lang nga ruti may saangan. Anya? Feeling blessed, kung kunam, kat siya nga asawam, mabisbisin, tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagbayat mo na ito yung post ni si Mang Apicture na iji bitch. Nakaswimsuit pa'y. Ah, adaya. Dahito man na feeling blessed ko na napay. Ay, hagasim man. Naimbag pa'y kansimang tanakapan ijay bitch. Uwan nga raw. Gamda tao, pulos pa'y adi makapan mo. Naimbag pa'y kankwana tadakwarta na anapan ijay bitch. Ay wow, inaktuman kidi jay balay da intun malaw. Inaksingira ang utang na kanyak. Itangal daw ka, tin karina pa nagbayad na. Ah, ada utang na kang ka? Ada imay imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na si Akmat. Ay, sos! Sa pala kumaa. Tasaan na pagsakitan ti ulom no agsingir ka iti utang na.
Tambaya ko na, tasaan ka mo ang mauray ang mapanijibalay. Ay, kwa. Pasensya kayo ko man, nana. Ha? Awan pa'y nga minti pagbayad ko itakada kayo. Awan na pulos ko kwartak. Aniya? Kasanom nga ibagang awan ko, kwartam kat napan kamot nag-betch. Sahanaol ko nak nga raud. Si kakit dimot. Kano ka ngay nga raud nga agbayad? Sapay masapul kunti kwarta. Imbagak matkan ka, masapul ko ita. Kan imbagam nga ita ka nga agbayad. Uwan ko mga rod nana. Ngam naira na mga uwang kwartak. Ay, agsubli kayong tulangan inton Lunes. Barang adan to ibayad ko kan ka. Ala, siguradom lang nga. Ha, amumatan. Kagorgorak dagiti kare-kare. Nana. Anya? Saan pa nagbayad ni Simang iti utang na kada kayo, nana? Ay, saan pa nga raw? Naku na, kanyak nga intunulunis ka na. Magsubliak. Taiso ka no, ti panagbayad na. Ay, di awan mo't lang nga ron, ti masingir ko, ano mapanak, iji balay da. Kaya't mo asawan, saan pa'y nakabayad kan ka? Saan pa'y nga ron, nana? Sapay masapol kung ti kwarta ita. Padasam lata ti mapan, barang ada pagbayad da. Ay, saanan, nana? Amangan no awan mo't laang. Padasaklatan nga awagan inton madamdama. Tapno sa anak nga agbamban no gamapan iji balay da. Ay, won Hello, Mare. Hello, Mare. Ay, nasayaat mata sinong batang ti awag ko. Kasano ngay gayam di utang mo kanyak. Masapol kumutan, tada importante apang usarak. Kwa. Ay, pasensya ka lang kuman, Mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakeng ka. Anya? Katno, di pa'y na minsan nga aldaw zain ka rin kanyak apa nagbayad mo. Saan aya? Kwa ngamin. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka. Kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Nasyanak pa'y kan ka. Sa itang agsingirak ni apay nga kastamot tan. Ay, unay kamatan miding. Kunamlan no saan ka mabayadan mo. Abay, itarayak ayat yung utang ko kan ka. Anya? Ni, apay nga akasta ka mating agsao. Sika lang nga rin tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Madinsa Anya? Ti ko kit de, inusar mo lang ti kwartang inutang mo kanyak anapan nag-beach. Di ka lagbain. Agutang ka, tapno lang ada pag-beach mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman ka kit di Salbag ka. Kunak tumot ka. Di pa'y lang akas dyan, ti ugali na dahi dyan si Mang. Nagrigat asing irang. Sakit isupay ti makaungat. Ay, makapahay blood dahi dyan babae. Hinton sumarono, amumton bakit? Saan ka basta rata nagpapautang? Tanay, sikapay kitin ti ma-stress ng agsingsingir. Ay, saanin talaga lakay? Dahi tamad ngamin ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maasyan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akasyan. Wan nga rod lakay. Iso apulosan asaanin ang makaulit dahi dyan babae. Apay ngay asikapay ti adaganas na makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaungat da tao? Kunamlan saan kayo abayadan mo? Andiya, idi may kakanyak ka imutang, nagsingpot ka. Ngam itasingiran kan, kasta kakidin ngagsaaw. Ay, kaslasaan kayo ang makauawat. Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darong ka. Basit agatan dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darong kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-betch. Di ka pa'y agbay na kung depos iti piling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-betch mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malam. No awan pa'y lang talaga ngay darom kan. Ay na, siyak nga sawam ti mababain si Mang.
Di ka di mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken dagiti Facebook? Lakay, Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Ngam inutang mo maggamit ti kwarta nagbits mo. Ay, simang. Nakababain ang perperme. kwa lakay. Saan naman siguro mag-comment iti kasjay no saan akasta ti ugalim? Nakautang ka lang awudan. Ngam sikapay tadaganas na makaungat no singirinda ka. Yay, di ka lagbay ngagpupos iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Ingkakot agdis kita rin pagbayad mo kanag itinot utang mo alagbits mo. Salbag ka. O anya, awan ka di ba iti panggap mo agbayad? Kwa mare. Pangaasim ko matay ka nakitibasit apawayway. Ha? Pasensya ka la kuman Gapo iti nailawan sa uken ka di na minsan nga aldaw. Naku namladay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook. Feeling blessed, amapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam, ay nawaw. Karik mare, bayadan ka, saan pa'y nga ita? Kat kaano manen ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ama ibabain ka iti social media. Ha? Noawan nga minti kwarta apagpasyar, saanin nga umutang? Nangruna noawan mo tinamnamaan apagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapulang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik mare, saan na maulit pa Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan kan ang makaulit pa Liklikan ti umutang tapno adalaeng ti pagpasyar, ta nakababain iti nakautangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.